asibingelele Mahlabezulu. Igama nguThulana wakwaNkala, umnabase onabe kuhle kodwa ngazana. Namhlanje ngililethele ubaba uKhumalo, uDonald Khumalo. Ngizothanda ukuthi ngimcela ukuthi yena kube nguye ozivikayo ukuthi ungubani njalo kulolu daba olunzima, udaba lobukhosi bakwaMthwakazi, ukuthi yena umsebenzi ayiwo awenzayo yiwuphi. Baba Khumalo, siyalamukela kuMathole Broadcasting Corporation. Ngiyabonga Jakadala, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungamukele. Kalokho uswandulele inkulumo yakho. Ngiza kutsho kafitshane ngokuthi mina ngibani. Mina nguDumisani Donald Khumalo, ozalwa nguSamson uMphazima. uMphazima ezalwa nguNteleja, uNteleja ezalwa nguSomhlolo, uSomhlolo ezalwa Hlazo, uHlazo ezalwa nguMpondo zikaMatshitshi onguye indlabutho ingqabutho endlini kaMatshitshi, ilijaha elidala koMatshitshi. uMpondo ke wayezala amajaha amanengi angafika 18. Ngakho ke abantu bengananzeleli ukuthi abantu bakoMatshitshi sibanengi. Ubuzile njalo kulumsebenzi wobukhosi, iqhaza lami ngelani. Hayi, kalisekho lona, kodwa emuva le sibuthene singamantungwa emzini wenye insizwa yakwethu uPhilip Khumalo ngo-2014. Ngangiceliwe ke ukuthi ngihole iqula labantu bophando abaza kuphanda ngendlela elohlonzi ukuze indaba yobukhosi yethulwe emphakathini, kwenziwe yonke into ekade ingakhangelelwa ukuthi yenziwe diligently in terms of research with rigor, so that i-research yakho nxa isithebula on the table ibe beyond reproach. Kodwa ke kuleli qula engangilikhokhela kwaba lelinye iqula elalikhangele zemali, elinye kuliqoqo, amaqula ayelemisebenzi etshiyeneyo. Kodwa owami umsebenzi lala bengangiphethe labo kwakuyikuthi siphathe umsebenzi we-research. I-research esasiyiphethe ibi-research yokukhangela konke kungabe kungumbuzo, ngoba i-research is there to solve a problem. Kungabe kwakuyumbuzo towards a certain question, and the question was pertaining to the king, his relevance, lokuthi nxa ingaba khona inkosi ingavela kuyiphindlu ingaphathwa njani, abantu uZulu bona bathini, bangamukela njani inkosi, indaba yenkosi. So kwakuyi-broad based research okwakumele siyenze labafowethu ngalowo mnyaka ka-2014. Siyezwana lapho. Siyezwana kakhulu. Ngiyezwa indlela elibeka ngakhona elilubeka ngakhona udaba ukuthi sengathi lolu cwaningo, lolu phando mhlawumbe alusenzekanga olwenzeka lwafika kwenye indlela ethize o isibanga esithize. Maybe ukuthi ngikunikeze i-free reign uma ngingacela ukuthi nje lisitshele ukuthi laphanda kusuka phi layofika kuphi. Ngiyabonga Jakadala. Kwazise ke mfowethu, uyakwazi ukuthi uphando it's a scientific process. Kwakusekumele sesifike kulelo zinga sithi put together a framework, questionnaire framework eyona esaza administer ebantwini sisenza lokhana futhi ukuthi siyabe singabuzi wonke umuntu, angitsho sibe lama samples esizawenza i-random sampling yokuthi kuma communities sakhetha abantu abathile, sikhangela i-demographics, sikhangela konke nje okuqakathekileyo within a particular community ukwenza ukuthi kube le total and correct representation of all communities esasizazidakeda.
sathi sesenzile ke i-questionnaire yethu, instrument yethu sesiyiphethe, sasesisazisa ababephethe ezemali ukuthi hayi thina sesilungele ukuqalisa ucwaningo lwethu. Xa sisalindele ukuthi hayi bayeza lezi zimali ukuze bazesihlomisa, singene ezabelweni, sibuza izifundiswa, sibuza abaphathi, sibuza abaholi, singene nje, singenangena indawo zonke ngendlela esesikuhlele ngayo. Hayi akusasanga kwaba khona ngalolo suku ke siqaphele ukuthi siza kwethulelwa ukuthi hayi i-request yenu, financial request yenu nansi ingalindlela selingaqala ukusebenza. Hayi kwathutsha ke iqula elaligcwele abantu asebengani bakhulile bevelela eSouth Africa, abakithi lapha sebezebika ukuthi hayi sebenzile research, sebelitholile ithole, basebesethula ke ukuthi umntwana sebemtholile, sebeqedile bona umsebenzi. Sabuza ukuthi what process, what method did you use? Hayi impendulo leyo sisayilindile manje, azange sithole impendulo. Hayi umhlangano wakho nazange uhambe kuhle ngoba thina abanye sakhuluma kakhulu. Mina I was very vocal and I did not I was not even kind with my words because I thought ukuthi abantu abadala nxa befuna ukusibulalela into yethu ngalindlela ukuganga lokho. Mina ngangikubona ukuthi ngabadala abagangileyo abahlosa ukuthi into le ingaphindi ibe khona futhi, babezeyigqibela, babezeyibulala, babezeyicobodisa leyo nto. So bayicobodisa ke ngalolo suku. Sema-ke asazange senza ke research, bahamba-ke baqhubekela phambili bebiza imihlangano isingasese. Eminye imihlangano yakhona asazange saba khona, thina abanye sasesisizwa kuphela. Kubuye kulo mhlangano kobani bani, umhlangano kobani bani, sekuthuthe lokhu kwavela lokhu, kusethuliwe umuntu okuthiwa ngubulelani oza kuba omele angene kulesi sihlalo sobukhosi. Indaba yahlonakala mhlalo. So ke ngamafitshane uphando Jakalidala alwenziwanga. Nxa kuthiwa lwenziwa ngilombuzo lokho engiwubuza. Oqala, what was the budget? Owesibili, what methods were used? Olwesithathu, ngicela ukubona i-sample questionnaire eyasetshenziswayo. Owesine umbuzo wami ukuthi ngifuna umuntu oyedwa olesibili ozwa kumebandla athi yena uphando lwenziwa, yena ungomunye wabantu we-interviewed by labo bantu abenza lokho ngiyakufisa ukuthi kwenzakani. Okwesihlanu, ngicela yona i-report yakhona ngoba nxa i-report ikhona kwenziwe uphando, it becomes a public document. So ngamafitshane ithi ngime lapho kwamanje. Ngiyezwa lunzima lolu daba. Ngokwazi kwakho, to the best of your knowledge, i-research team ebikhona ukuthi idinge umntwana bekungeyenu kuphela noma cha? Ngiyabonga Jakalidala, angithi sahlala phansi singamantungu saphanani imisebenzi. Akhumbule liqule lapho umsebenzi ukuthi lekwenziwa ucwaningo, angikhumbuli sonke saphanana imisebenzi thina kodwa senze research. Nxa kwakungenjalo futhi kwakusenziwa izaba ngathi, nxa right kwenziwa izaba ngathi fine, asibeke eceleni i-team engangiyikhokhela le yenza ucwaningo lwakhona ayethule phela izinto lezi engizibuzayo, iphendule emhlanu imibuzo lemhlanu engiyibuzayo, sicela impendulo zayo. Leyo research team sitshela ukuthi imandate yayithatha kubani, ngoba mina yami imandate ngayithatha kumhlangano wamantungu, whose minutes ayile to attest that bona ke angazi imandate. So i-report yakhona then it means kayisiyo yethu, labo babanika labo bantu ababathumayo, labo bantu angazi ukuthi ngobani, and I don't even know their research skills labo bantu, because i-research phela siyo nto ophonga usukume lapha phezulu sesiyayenza. It's a scientific process. Kule mthetho lama principles athile okumele uwa-observe in research. I'm not sure whether those persons were qualified enough to do that. Yeah. Baba Khumalo. Upolo Nkatsi. Yebo.
ngibingelela umalumami ngangeze baba kunjani hayi sihamba nakho boy senza kuchiya khumalo lapha ngisemsebenzini lapha sebephendukile abantwana lapha somele ngibuyele ku lecture theatre ngiyafuma ngiyabonga baba Nkala. Hayi sixoxa ngodaba lobukhosi. Udaba lobukhosi kulezi insuku noma ngithi kulamaviki amabili amathathu adlule, hayi buyashisa. Kuwama social media platforms zonke uthola kuxoxwa ngalo lolu udaba. Siyazi ukuthi ububandakenye kakhulu kulomsebenzi wokudinga umntwana. Besizocela baba Magonya ukuthi usithathe nje kusukela ekusukeleni kuze kufike maybe lana manje okukhona ukuthi wenziwani. Siyabonga. Hayi ngiyabonga baba Nkala. Umbuzo wakho angeke nguphendule within an hour or a day, ngoba udinga ukuthi sibe lesikhathi sibili mhlawumbe iviki sixoxa ngalo udaba lobukhosi lobu. Kodwa ke into engingayitsho ukuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebezibhalela nje abakubona kuyi-history okumele ukuthi ibe yiyona okufuza abantu bekhangele kiyo, abafuna ukwazi ngomlando ukuthi kanti size sizofika namhlanje kulesi sigaba esesikusona sobukhosi besizwe samahlabezulu sisukaphi. Njalo nginanzelele lezikhexe njalo lokunye nje okungaqondanga asebekuloba mayelana ngendaba yobukhosi. Ngike ngathi kuvike ezimbili ezedluleyo ngike ngalalela, ngike ngakhuluma lejaha lakoMalinga. Sike sadibana lapha ebulenjini kukhulunywa ngendaba yomgubho wenkosi uMzilikazi. Bekhuluma bethi bona umgubho wenkosi uMzilikazi uqale ngo-2000. Ngibatshela ukuthi hayi akunjalo. Umgubho wenkosi uMzilikazi siuqale thina bekuyisikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Ukuthi bese kuzothiwa ngumgubho, ube ngumgubho sokubuya abantu abavela eMzansi lapha kade besenza khona into efanayo. So ziningi izinto ezingaqondanga esezikhulunywa mayelana ngendaba yobukhosi o ngemvuselelo le ebesikiyo kusukela ngaloluya suku ngo-1990. So sisiya phambili engingakutsho nje ngamafitshane yilokhu Gala. I-current wave ye-revival ye-kingship yeMatabeleland yamahlabezulu kaMthwakazi, it is the brainchild yevukani Mahlabezulu. Yikho lapha esuka khona. Ungezwa umuntu ekutshela ngomlando womvuselelo wobukhosi bamahlabezulu ekubambela kubo 97 siyakubambela kubo 98 2000 awubakwazi ukuthi hayi ubengekho uyigadi ihamba. Isinqumo sokuthi kuvuselelwe ubukhosi besizwe sohlanga isinqumo esithethwe yivukani Mahlabezulu. Angisakhumbuli kuhle amalanga but isinqumo sevukani Mahlabezulu end of 1990, ngoba ngikhumbula sobala bengisanda kusuka from ku-Jameson laphana sengiyasebenzela ku-Abicon. So yisikhathi esafoma ngaso ivukani Mahlabezulu.
Mhm. Yeah. So we founded iVukani Mahlabezulu ngalesiya sikhathi. And kuhle ukuthi nxa sikhuluma ngemizamo yokuvuselela isizwe sinanzelele and sithi pay tribute to amaqhawe ahambileyo izolo, abantu abayibona esisuke labo phansi ekuzameni khonokho elikubona namhlanje. Mhm. Kulabantu abanjengabo Professor uMishek uJongintaba Machazi. Kulabantu abanjengabo George Moyo. Kulabantu abanjengabo uJob Umzimba uGwebu. Kulabantu abanjengabo baba uAgrippa uNgwenya. Kulabantu abanjengabo Methusela Mpofu. uMethusela Mpofu ngibona ngani ku-founding committee yeVukani Mahlabezulu sisele sibabili esiphilayo yimi lo Methusela Mpofu. Okay. So isinqumo sokuvuselelwa kobukhosi bamaNdebele, ubukhosi bukaButhwakazi, buqale kuVukani Mahlabezulu. Mhm. Ungadinga ubaba okuthiwa nguZulu kaNdaba uLeo, ngomunye wamakhumalo oza kutshela imbali eqondileyo ngemvuselelo yobukhosi besizwe samaHlabezulu, ngoba besilaye sibili esikhathini esiningi. So of course kwezinye nje bengabi khona for this and other reasons and so on and so forth, but uLeo will tell you i-history eqondileyo. So ke isinqumo ke sisuka ke kuVukani Mahlabezulu. Yeah. iVukani Mahlabezulu I'm sure ukuthi at some point in time usuke wakhulumisana lo Dr. Samkele Hadebe. Yeah. Aha, uyabona ke uHadebe ke ngumuntu engisukela phansi kuVukani Mahlabezulu ngalesiya sikhathi ubese University of Zimbabwe. Sizofika esikhathini sokuthi sibumbe imbovane yamaHlabezulu. Ngiyibumbe silo Hadebe sibabili. Ah, okay. uHadebe ubeletha amajaha from University of Zimbabwe eba-refer koBulawayo. Mm. Lami ngapha ngibuye lamajaha from iVukani Mahlabezulu. Sahlangana umhlangano wokuqala esawenzela eMatopo Book Center, sanikwa ivenue nguJoshua Mhambi esamkhetha ukuthi abe ngu-Secretary General wokuqala weVukani Mahlabezulu. So ke sedlule lapho sikuchiye lokho sike sikhangele indaba yobukhosi. Yeah. Ungabuza abantu abebekhona izolo, baza kutshela ngevenue lapho kwathathelwa khona isinqumo sokuthi kuvuselelwe ubukhosi besizwe sabethwakazi. Yindawo okuthiwa yi-Empire Club, indawo yama-Rhodesians, along uMain Street lo 6th Avenue. Yikho lapho esasiphiwe khona ivenue lapho esasihlanganela khona esasenzela khona imihlangano yeVukani Mahlabezulu. So saba isinqumo esathathwa liqula labaphathi, sasuka lapho sasethula emhlanganweni. Kulowo mhlangano ngikhumbula kahle kwakuleli jaha lakoDlodlo okwakuthiwa nguNkosana, wayebizwa kuthiwa nguSporo. Angazi ubusa usaphila uSporo. Lobo Ndumiso Gumede babekhona, and quite a number of other people, ngoba kwasokugcwala nxa sibiza imihlangano khona pha. So isinqumo ke sokuthi ke kuvuselelwe ubukhosi bakithi sisuka khona pha. Ngikhumbula ngenye imini kwakumele ukuthi siye kwenza umhlangano lo baba uNkomo uMdala uJoshi, siyi-executive yeVukani. Umhlangano wakhona wawulungiswe ngumama uLesabe. I'm sure ukuthi uZulu kaNdaba ubaba uLeo Khumalo would remember this. uNkomo waze wasinika umhlaba eziVukani Mahlabezulu lapho wayefisa ukuthi sakhe khona our cultural home. So kule ndawo okuthiwa yisizinda eMatsouth.
So yikho lapho iVukani Mahlabezulu allocate khona umhlaba ngobaba uNkomo. Kwaba ke le nxusunxusu phakathi kweVukani Mahlabezulu lapha ngoba sasilama committee. Kwakule committee yabosiyazi ezinyanga. Yayi kwaba kubi laphana sibili ngoba ngeqinisa lokuthi kwatshona I think izinyanga ezintathu ezine. Ukuthi ke kwasokuthena abadala khona phana uyambona usukwabona ivideo lapha making rounds ekababa oyinyanga owayekhwaza phansi ngomkhonto ethi kazihlabane khona le eSozibele. Oh yeah. uDavid uMkhabhinyana uNgwenya. Oh yeah. uNgwenya ke besisonke kuVukani Mahlabezulu. Okay. Abadala bona bana babelihleka babele committee yabo ngoba bebaningi osiyazi lapha. Ngoba lo mdala onguye owayengu-chairman weVukani Mahlabezulu wayengabhodwa. Wayengusiyazi omkhulu kabi uGeorge Umoyo. Okay. Yeah. So ke hayi zahamba ke ezinye inyanga I think ezintathu ezine ngikhumbula kakhulu sibili ubabazala uManyathela umnewethu wayethethe umntana omfowabo. Hayi wahamba sibili. Hayi bahamba. So ke you know yayingasasebenzi ngendlela esasiyikhangelele ngayo iVukani Mahlabezulu. Ukwazi ukuthi ke later I think it was about ngo-1994-5 thereabout. Well ngilakho kubhaliwe phansi engwalweni zami ekhaya. Kwazi ukuba labantu abathathu baqala bebabili kwazi ukuza owesithathu. They came together ngokuzwisisana kwabo ngokusebenzelana nje okunye la uyadinga uswele ukuthi kanti vele abantu laba balethwe yini ndawonye. Kwazi ukuthi induna unyanga zonke uKhetmandi i-committee yona lamadoda wona lamathathu uNdiweni wayibiza wathi liseko lesizwe lalamasondo amathathu. Amasondo amathathu lawa kwakunguphathisa uNyathi lo Khonti Mhlanga and the third one. The third one kwakungubani? Baba. The third one kwakungubani? Yeah, the third one is myself. Oh, okay. Yeah. So sahlala phansi ke saqala ukwenza imihlangano yethu. Saqala phansi ukuletha izinduna ndawonye. Sizama ukuthi umsebenzi wokuvuselelwa kobukhosi siubambisane singamahlabezulu lezinduna. Bese kuyimiphi iminyaka lapho? Ngikhuluma ngo-1994-95. Okay. And so ngaleso sikhathi lemzamo yesikhumbuzo senkosi uMzilikazi isiqalile. So sagcina ke sesile permanent venue yethu lapho esasihlanganela khona emakhosi. Okuyindlu yakhona okuseceleni kwakungane umkulu. Yikho ke lapha nkala indaba ephekwe khona. Yikho lapho indaba ephekwe khona ngoba ngikhumbula sobala sibili ukuthi akhona amadoda amanye akhona basaphila kathesi abagoqela ubaba uGeorge uMkhwanazi. Omkhanyelo Khumalo welonkiwane sebahamba. You know akhona nje amadoda athile asaphilayo. You know ebesilokubanxusa ukuthi bebuye emhlanganweni yonale. Sazoletha ke through babunyanga zonke. Sokuvunyelweni ukuthi no isikhathi sokuthi amadoda ahlanganisa ubuchopho umzamo wokuthi ubukhosi buvuselelwe uye phambili. Ngikhumbula emini ngoba kulonke umhlangano sake sawubamba emini ngaphansi kwesihlahla somkhaya emakhosi. Silo baba unyanga zonke sasile nduna uSiphoso umbulawa
sasinenduna uDouglas uNgungumbana, sasinenduna uSivalo, sasinenduna uMadliwa. Kuzokuba lo munye ubaba wecholocho, angazi ubaba lwana usaphila. Uyazi ubaba lwana kwakungumthombo kala. Ubaba lwana wayethiwa ngumtshayisa, wayethiwa ngumtshayisa. So kwavunyelwana nkala, akula khumalo lapho ngaphandle kajaha lo engikhuluma ngaye uMkhanyeli, akula khumalo la. Yeah. Hayi, nxa ukhumalo besiba khona, baba khona nje gqo nje khonokho ukuthi from time to but umhlangano engikhuluma ngawo akula khumalo. Yeah. Senza isinqumo sokuthi inkosi kumele ivuselelwe ngokusemthethweni. Savumelana ukuthi unyanga zonke will spearhead i-campaign ezinduneni. Ngikhumbula uJoseph uBhidi wayesaphila ngoba sike saba laye. So so unyanga zonke ke lamazwi akhe akhulumayo unyanga zonke singaphansi kwesihlahla sonisiyale emakhosi, wathi yena kumele sichutshise uhulumende ukuthi kube lo mugca osivumela ukuthi sibuyisele inkosi yethu. Umugca is a constitutional provision. Ngamazwi kababa unyanga zonke. Yeah. Ehamba nge-truck yakhe leyana yayi-green. So yikho lapha ngikala indaba ekhona. Yeah. But isikhathi sonke lesi kulondoda wakoKhumalo ngabi khona every time. As and when kube lesidingo ngiyabonana laye, siyaxoxa, siyabonana and so on and so. Ngu-Ayanda Khumalo. Akhona amanye amakhumalo esesihlangane lawo previously abagoqela abantu abanjengabo u-Ivan Khumalo. Ngoba u-Ivan ngiyakhumbula wayefika sibile emhlanganweni eMbovane. Ngitsho laye uPZ uPeter wayefika ngiyakhumbula sibili imihlangano emibili emithathu esibakhona khona phana emhlanganweni yethu yeVukani Mahlabezulu. So sokuvunyelwana ke as a committee lapha silabonyanga zonke ukuthi kumele ukuthi ke kube lo khumalo, kumele sidinge ukhumalo oza kuba isigijimi phakathi kwethu njengamahlabezulu lezinduna lamakhumalo. Thina lezinduna sinyandanye, singumhlane lembeleko, umhlane ngamahlabezulu, imbeleko zinduna. Sesisibona isidingo sokuthi umhlane lo uyagodola, ufuna umntwana, imbeleko ikhona. Savumelana ukuthi kube lokhumalo ozakuba isigijimi. Ukhumalo onguye vele wayeqokelwe umsebenzi wonalo ukuthi abe yi-go between amahlabezulu lamakhumalo. Ngu-Ayanda Khumalo. Okay. U-Ayanda okababa uLeslie Khumalo abakaManhlenhle abazalwa uMahlahleni. And isizathu sokuthi kube lokhumalo kuyavunyelwana njalo ukuthi ukhumalo esimfunayo ukuthi abe isigijimi ngukhumalo njani. Kwakhulunyiswana ke labadala bakukhumalo. Ngiyakhumbula kulomdala wokukhumalo angisakwazi ubaba uNgandela. Babe bathathu. Sixoxisana labo babeza sibili emakhosi. Yeah. Ngaleso sikhathi unanzelela ukuthi ubaba uKhayisa uNdiweni sisamchiye ngaphandle for a very specific reason. So kwafika kithuba lokuthi amakhumalo bebuye. Hayi sazobatshela ukuthi hayi no, indaba ekhona lapha ukuthi sifuna ukuthi kube lokhumalo ozakuba isigijimi phakathi kwethu amahlabezulu lezinduna lamakhumalo. Ngoba
umlando osukhona lapha sokumele ukuthi kudingwe umntwana. Sizabiza amakhumalo at the appropriate time bezocelwa ukuthi hayi besicela ukuthi ke lisiphathele ithole. So uAyanda kasekho sehambile sise South Africa. Ukhumalo odingakalayo la kudingakala ukhumalo ongasoze ngitsho lanini nxa kulandelwa izindlu ongeke walangathela ukuthi la ngazibona kusasa senkosi. Ngokwazi kwethu la ngokuxoxisana ngodaba lwezindlu zamakhumalo kwafika ke esikhathini sokuthi sokuvunyelweni ukuthi kufunakala ukhumalo ongasoze ngitsho lanina langathele ubukhosi. So sasidinga abantu vele ukuthi ngezindlu zakwabo kabangene ebukhosini. Veni ke ngase ngisiya kunyanga zonke. Angisakwazi ukuthi ngangilo George Umkhwanazi angisakhumbuli inkala. But I remember sibili unyanga zonke ngahlangana lo nyanga zonke phela ndaba. Ngakuthi kunyanga zonke babantweni ukhona ukhumalo ebengimcabangela mina ukuthi mhlawumbe angaba yisigijimi njengoba uAyanda engasekho. Hayi kwahlanganwa ke njalo kwakhulunyiswana lamakhumalo abadala bona bana sabatshela ukuthi hayi no kunganjani nxa besingacela ukuthi ukhumalo lo kube nguye isigijimi. Amakhumalo angithi bayazana. Abadala bana basitshela kuhle ukuthi hayi ngezizathu lezi lalezi esizaziyo thina njengamakhumalo. Hayi thina kasila problem. Siyakwazi ukuthi bakhona abanye abangasoze bevume. Kodwa nxa kuyukuthi ngumuntu elimbonayo ukuthi wenza njengoba lisitsho ukuthi ngumuntu ongenza into eliyifisayo njengamahlabezulu lezintuna. Hayi khuleka lini lingakhulumisana laye. Yikho kuyabuya legama lakhe ke sesemhlanganweni. Yena afika ke unyanga zonke asked me ukuthi ngilethule. Akekho yena lapho akula khumalo phakathi kwethu. Ngalethula ke igama lika Peter uZwide Khumalo. I was asked to justify why uPeter. And you know, I didn't need to convince a lot ngoPeter ngoba ngangisazi ngokumazi kwami the little that I knew about him then. Of course okuningi sase sikutshelwa ngabadala koKhumalo angithi. But the little I knew about him then he was someone who committed. And ngumuntu ukuthi ngitsho nini la nini I-commitment yakhe kusizwe samahlabezulu. Angike ngasidawutha not even kancane enkala. Ngoba ngumuntu engimaziyo uPZ. Njalo le passion yakhe ngiyayazi. Well njengomuntu wonke akugobo lingeqondiso akusoka lingela sici. You know singabantu benyama sonke sinje. So but ke into engakutshela yona ukuthi ke that's the time ngemva kokuba nami igama lika PZ selimukelwe emhlanganweni. Then ke sokubizwa kamakhumalo. Sezophiwa kumlando ukuthi kabaye sifunela ithole. Bekungumuphi umnyaka la? Ngibona ngani bekungu 1997. Okay, Yeah, bekungu 1997. Yeah. But uHadebe amsho ukuthi irecord ulayo ngoba lami ngilayo emaphepheni amekhaya. Njalo uGeorge Umkhwanazi would also have it. Ngoba he was one of the most pivotal persons. Kuyo nalimzamo esikiyo lamhlanje esiproduce khona lokho elikubona lamhlanje. Yeah. So ke yikho ke hayi amakhumalo ukuphiwa ingqobe hayi makhumalo hamba liyosidingela ithole. Angithi ngithi ngo1997. 2007. Sorry, 1997. U2000 achaya. 2007. 10 years. Akula abezwakala amakhumalo. 15 years abezwakala amakhumalo.
17 years amakhubulo kawezwakala igala. Yeah. Hayi, angithi yithi esihlale phansi sabacela amakhumalo ukuthi kabaye buya lethole. Yeah. Yeah. So ke nxa kuthi okhumalo sokubathatha more than 17 years. Into ukuthi abantu bezimisele besenza umsebenzi ngendlela khona would take them even a month. Yeah, so 17 years later ithole lokho elingekho. But ke sibanika umlando ukuthi kabe buya lethole. Besingabanika umlando ukuthi thina ngokwethu asikwazi ukuthi ithole kumele livele ngapi. Sibe sisazi inkala. Besisazi mhlophe ukuthi hayi ithole kumele liphume ngapi endlini kaNjube. Uyakhumbula nxa walalela uphathisa esemhlahlandlela esethula amazwi ukuthi ithole selikhona. Yeah. Uyakhumbula uphathisa esithi uthe efike eLondon etshelwa ukuthi ithole selikhona. Wabuza ukuthi ithole nxa selikhona ngelayiphi indlu. Yeah. Wathi etshelwa kuthiwa ngelendlu kaNjube. Hayi inhliziyo yasiyahlalise kuphathisa. Nguye ozikhulumelayo emhlahlandlela. Ngiyakhumbula kakhulu. Yeah, ngoba besivele sisazi ukuthi ithole kumele liphume ngapi. Yeah. So ke hayi kwenzakala okwenzakele yonkala lapha esikhona namhlanje. Abakhumalo njengoba nje ubaba uMagonya ekhuluma ukuthi amakhumalo anikezwa umsebenzi umlando ukuthi abahambe bayecwaninga abahambe bayebuya nethole. Njalo wena uyasho ukuthi kwaqokwa lena njengomkhokheli we-research team. Lina ngokwazi kwenu ukuthi ubulelani kwahamba kanjani ukuze kube nguye phakathi kwamakhumalo wonke lawa amaningi kangaka. Kwahamba kanjani ukuze kube nguye olethwa ebantwini ngoba ngiyakhumbula ngisathi unyaka kabani ubaba uNyathi uphathisa emethula ebantwini. Baba Khumalo. Ngiyabonga baba. Ngithi mina usizi ukuthi nxa kuxoxwa ngendaba ezivayo kuba said ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthi azithole ele role. Hayi kangisandakho lokho. Kodwa ngifuna ukukutsho ukuthi indaba yokuvuselela ubukhosi bamaNdebele indala vele. Indala kakhulu okwedlula amadata angabekwa ngabantu. Ngoba mhlawumbe akuchitheka abantu bahle badinga ukuthi kanti singenze njani ukuvuselela. Leyo ndaba azange isuke emlonyeni ebantwini bakokhumalo. Kube clear. Yikho uzathola ukuthi emuva le abazamayo ukuthi bawuvuselele, some of them were subjected to uncivilized living conditions, including abantu abanjengabonyamandi. So ngizama ukuveza ukuthi sithi thina sokuqhatha ngalo umnyaka ngoba sokuthene hayi okunye ukuxoxa, but indaba le ivela indala. Ayizange isuke emlonyeni yabo babamkhulu obaba sabathola beyimininga yathi sangena phakathi kwayo. Le mhlangano yonke mhlawumbe ebethiwe nguMagonya le ngiyayazi sasingere sasikhona akulanto entsha ngayo kwazi. Kodwa ngithi mina akusiqiniso ukuthi uKhumalo lonke befuna ukuba inkosi, amba ufuni umuntu ubukhosi. Asondlo yangakithi. Mina nguMatshitshi. NguMatshitshi mina ubaba mkhulu umdala kuloMachoba. Umnwabo kaMachoba. Hayi. Yes, so kangikho la. So it's not true. Uyazi kulohlupho nje lokuthi singakhuluma indaba yemnandi nje lanxeni. Mina I have never aspired and ayikhona mina ngedwa abaningi abantu engibaziyo whose houses are not interested at all. Yikho la kwakudingwa kokuzero in endlini kaLobhengula. So it shows you ukuthi not everyone was aspiring. Angazi ukuthi Ngiyakuzwa. We're zeroing in that house because everyone else was eliminated by ukuthi vele uzalwa ngaphi.
So ke hayi uqondise lokho ukuthi abantu bangaze bengayisiwa hayi ayisikho lokho kodwa umbuzo ukuthi hayi ukuthi ubilelani kwahamba wathini hayi bangatsho abahambayo bayamfuna thina kankala olwethu uphando yet clear terms of reference aluzanga uphando lwethu ukuthi xa seliqedile research yenu must present to us the heir to the throne no angisabuyanga nje lama questions akhona ngihambe lawo nje sathi go through them lwalukliye uphando lwethu lungokuqala ukuthi sizwe ukuthi uhlabezulu uthini what would be the state position, what would be the general community's position ngoba Matabeleland is made of several communities angithi ukuthi sizwe ukuthi nxa kunganjwa kungathiwa sekunethiwe sesibeka inkosi how would they receive, how would they react abantu and eventually nxa kuthi inkosi ngaphuma kambe singakhangela kuyiphindlu kona kolobhengula ngambona ngathi olwethu uphando was as clear as that ukuthi lwalungabe seluphethe umuntu mbona ngani ngabe ngiqamba amanga ngoba lokho kwakuqatshelwe ukuthi kuze kwenzakale kuza kwenziwa ebantwaneni benkosi abayiyona abaphuma kuleyo ndlu kuza kwenziwa inkatho labo DNA ngoba yikho phela isisinto ukuthi nje ngapha ngokuya abantwana bomuntu ufika ukuthi lo nguye inkosi uzakwenze njani ungesimthakathi ungesizanuse uzakwenze njani so ke angikwazi ngifuna ukukhuluma ngakho ukuthi kwahamba so kwaqina hayi angikwazi abakwaziyo bakwenza yibo mlabo mhlawumbe ongabagegelela mina kwethu bakuphe indaba yabo kodwa mina indaba engiyikhulumayo indaba engayikhuluma lichisa liphuma lichona ngisemanzini loba ngingaphi angiguquki kuyo ngoba ngimikiyo ngoba yiyo liqiniso kakho ukuthi ongayiphikisa indaba engibe anti yesu ukuthi angizange ngibone lo baba ngoba futhi angesabi lutho but engizama ukuthi mina ababuya la bayayazi imethod abayisebenzisayo ukubuya la eyami research was not going to come up with umntwana ngoba thina sila process yokwenza thina ku research yethu besingela process ukuthi sizakwenza njani inkatho sizakwenza njani DNA. I think that was going to be resolved at some point sesipresente i-preliminary report lapho kokuzangena ke those modalities in those facts because it's a process that we're going to be engaged in Ghana. It wasn't just an event lokuthi uhambe uye busithembe lo muntu. It wasn't as easy as that because ukuma ngento le over 100 years yakolapse. So you must understand the dynamics that are involved in coming up with something substantial that is not going to be contested, something that is going to withstand science, that anyone else who can come at any time as they go to research kumele athole the same finding. So Tina, that is where we purposed direction yethu okumele sihambe. So ke hayi lokho kokuthi ithole selitholakele hayi ngokwabanye hayi research team yami engangicamela nxa bekhona abakwaziyo ingxenye ukuthi abasala bekwenza abanye angithi abanye bayatsha igugubanda bangatsho ukuthi bahamba njani kodwa mina ngibakhulumela ngokwami hayi kakho engimaziyo ku research team ongakhuluma ukuthi wahamba njani futhi sasiyiteam yezindlu zonke zamantungu. It wasn't just indlu kaMachiji, yayikhona kaMachobana, yayikhona kaMachingi, yayikhona kaDonda, yayikhona aManyangane, yayikhona uBhosongwane. Zonhlanu izindlu zamantungu zazi represented. By the way, I want you to understand that process was going to culminate in involvement of the community. You know, only kickstarting a process that was going to culminate in the involvement of a community, broader community. Ngoba ngazi kuma ngobukhosi phela sibo bokukhumana. Ukukhuma lo maybe ukhosi ngabe resident kuye kodwa sibo bakhe ngoba kaHlabezulu. So the broadness was going to open up. Bayakwazi ke abahamba babuya lalo ujaka yibo asebengathi hayi thina abanye hayi ngabe sengisengezimithi ojaka elidala. Manje kumi kuphi ngoba siyazi ukuthi ubulelani wabikwa emphakathini o esizweni samaHlabezulu wabikwa ngapha i-research team yenu ayizange yaletha anything engapresentwa emphakathini manje kumiphi njengamanje Hayi thina ejaka elidala nxa ungangibuza ngisengikhuluma my personal opinion
Yeah. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi abenze konke lokho abakwenzileyo bahlose ukubulala vele ubukhosi bakwaKhumalo, ubukhosi bamaNdebele. Ngoba ungenza njani into engaza kumele riga ume in public? Uyabona uku-announce ukuthi uNkala ngu-chairman womhlangano is something else. But i-process yokuthi sibe Nkala usibe ngu-chairman sikulethe ebantwini yiyo efuna ukuthi abantu bayizwisise kuqala so that they can accept you. But you see, abantu they are desperate. The people really want the configuration of their nationhood. At this stage, they will accept anything. But my problem is, will that something stand? Because it will spiritual connotations. Yeah. Of course, is not something that you can just plug like a feather in cooking which I sing Losiba. No, it has spiritual connotations. I'm not sure whether the spiritual world understands that whether it's also involved. I am not too sure. So you can talk to him for me, and who can from a very simplistic mind, who can from a very wholesome, broad-minded perspective. So as ngoba mina ngicabanga ukuthi ekankala xa ngakade kuyimi inkosi anti siyaxoxa la. Yeah. I'm giving it xa kuyimi inkosi ngicabangela ukuthi la nxa ngikhuluma la nxa ngingena ngifike ebantwini kumele kube khona ukuthoya ebantwini ukuthi sengifikile spiritual fanele kube khona. So kangazi abahamba lobulelani laye ukuthi kuthini ngayefika ebantwini angazi. I don't want to lie. But ke mina ngikhulumela nje ukuthi ngiyakwazi ukuthi xa into yenziwe kuhle sibili hayi kuyazikhulumela ebantwini embilini yabantu kuyakhuluma njengalokho kwakhuluma kuThebe ukuthi lingaza ke libeke umntwana kuba inkosi. Mina ngikholwa ukuthi uMachobane usaphila kahle ke ngiyemdinga umkhithika wagada ibhiza wahamba wamdinga kwakukhuluma spiritual kwakukhuluma embilini wakhe. So ngicabangela ukuthi into le it's not as simple as that. Mina ngicabanga ukuthi kumele ikhulume embilini yabantu lalabo abaqala ukuthi bayakuphikisa ukuthi bulelo phela mina ngilandaba lokuthi phela kankala ungizwise angilanda ukuthi eventually okugcina inkosi ngubani hayi ungizoja ngentana no kangilandaba endlini yakho lobhengula kaphume inkosi nxa enguyubulelani nguye there's nothing wrong. There's nothing. But the process is nxa silembuzo thina abanye la ulombuzo you must be answered because you want. And when I ask questions I want to eventually support something that I understand ukuthi velela nga what I think la and I think that everyone else who is not rubbishing anything but is saying no for me to understand this thing and to go along with this thing and support this thing and put my resources in this thing, I must understand it. But if you don't understand it, it's difficult for you something that you don't know. So mina that's why I am. Hayi ukuthi kumi ngaphi kathesi hayi bangatsho abanye. But sibili nxa sikwenze kuhle kwaphelela no one can stop it. No one, not even government. Not even government. No one can stop it. Nxa sikwenze kuhle ngendlela yakhona kwaphuma kuhle spiritual support that is required by the enablers of the kingship. Hayi baba akula muntu ongamaphambi kwakho. Yimi lo. Hayi kuyezwakala kakhulu. It's becomes unstoppable. Akekho umuntu ongakustopa. You can't stop a velfire. Yeah. So ukuthi kulena ngodlo enkathi kahle kahle no one can stop you. Kakho no one yabeja ngiyakhomela. Yeah. So kangazi ukuthi na la uxhashwe njani labamphetheyo bamphatha bemenzani besithini kuyi angazi yibo sebengatsho mengxenye babamweaknessa abamenza abe weak. I'm not sure. I'm not even saying he's weak. Ani ngiyakhuluma ngoba angila inside information. Inxenye bamenza ngoba nxa inko mina ngicabanga ukuthi kuyimi sibili mntana endoda. Hayi awu la uyangizwa ngiyakhuluma. Ngakuthi izihlahla la. Yeah. But hayi kusibili ijaka lidala. Mina ngwendondana. So ukusho ukuthi ngo-2018 ngesikhathi umntwana ubulelani esiya coronetwa eBaba Fields lalingekho involved. No. And I've never been part of it because I never understood. I had questions that were never answered. So I never was part of it. I've never been part of it. And I'm not saying I say course, but I'm saying I have questions that I need to be clarified on my side so that I can support something and put my resources and my whole life into it.
So I wasn't part of it. Kodwa personally awukho opposed ukuthi uBulelani ebe nguye inkosi. Athi uBulelani nxa kuthiwe nguye enguKhumalo kunguye ngingubani mina uthi ngam-oppose. Uma lithi enguKhumalo lichaza ukuthi no. Kana mngani lapha ngithi kudingwa koKhumalo. Yeah. Ngithi nxa ukuthi kuqondile sibili indlu yakoKhumalo iqondile. Angitsho uqondile ukuthi indlu yakoKhumalo uzalwa khona koKhumalo. Eseqonywe ngomoya ukuthi nguye. Chithi ngingubani mina? Who am I? Nami ngiyafuna ukuthi bayede. Yeah. But I can't just say bayede out of desperation or emptiness of or voidness of knowledge. No. So silazi izinduna kankani. Izinduna zakithi. I respect them. Yeah. Kakhulu futhi ukuthi mina in some time ke ngikutshela the functions that sometimes I hold kwekhona izinduna. Ngiyabe ngifunda izipho that due respect. Yeah. Imagine how inkosi. I must give him that same platform even more. I'm not opposed to Bulelani. Ngiyabe ngimbangisani. Mina nginguDonald. I have nothing against him. But imbuzo nje uza abanye elimpendulo bese sisima ke eceleni sithi because you know information is power. Now the information you're empowered. Yeah. Now the information you may find yourself delving into programs that may endanger your life. That's where we are. Hayi kubukeka process and processes must be fully. So kini personally into emqoka kini eliyibona ingenzakalanga i-process. Yes. Xa enzakala lami, let me get the privilege of being having info labanye esimngedwa sibanengi phela silembuzo. Yeah. Ngoba ubaba uMagonya ukhulumile ukuthi kwenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngasese kwafihlwa kuzulakaze wawazi lathi abangaphakathi esasikhona right through the process asazizakwazi. Then you must understand ukuthi kule problem. Yeah, inkinga ukuthi kakhulu I should be mina ayikhona mina ngedwa labanye should be attest to it. I know that a lot of things were there. But ukuthi kwahamba njani ukuze kuthiwe lo nguye hayi kangilakho angikwazi. Lokho hayi ngoba lina lithe laqokwa ngo-2014. Yeah thina sakhethwa 2014 ngamantunga semhlanganweni wami kwakhethwa iqule lami la representa every house yakho. Then uBulelwani wazobikwa ngo-2016 uma ngingaphazami. Yeah. So these something 3 like years. That. Yes. Baba. No, that don't really matter, but okusalayo ukuthi at some point uBulelani wethulwa. Yeah. So ngizama ukubheka ukuthi iqula lakho these 2 years lalisenzani. Iqula lami lasebenza ku-2015 almost about 3 months. Putting up everything that is required for research. Laselilinde ukuthi kulabantu okumele balethe finance siqale phela ukuthela izimota ama-fuel izimota singene phakathi kwabantu. Samele i-finance committee which was going to empower us. Thina we're not going mobilize. So we were held at ransom by that committee. We never moved an inch. They never put an inch into our committee. That's what caused the procrastination and all the delays. Because now we're ready. All right. Yes. Okay. I know kuyezwakala kakhulu. Maybe ngiceba nkala uthi ngithi mina kumbe Suphetha. Inkosi akuna muntu ongavuna inkosi yakithi. We are prepared to die fighting for ukuthi sibe lenkosi. We were prepared to put some of our resources, even if they are small, meager resources, ekutheni kube khona inkosi. Kodwa akwenziwe kube segcekeni. These are modern times. Asosuku zakudala lezi. These are modern times. People must be answered. Bangabuza imibuzo.
transparency and proper governance must be put in place ukwenzela ukuthi sithi embrace the system ngoba kumele kube le support system yenkosi as well nxa isikhona and support system leyo izavela ebantwini enye yakho izavela kithi. For example mina yami indlu yakaMachichi ile role okumele iplay enkulu kakhulu enkulu in enabling ubukhosi khona lo yabo. So engikutsho ukuthi hayi abanye abantu basuka bathi kona nxa ubuza kuthi ukuthi wena uphikisana la. That's a political mind. It's a political. Nxa si right engqondweni umuntu angabuza umbuzo umphendule. Nxa ungela mpendulo tshontsha ola mpendulo sayadinga umuncedisa ukudinga lapho etholakala khona impendulo. Kodwa abantu balohlupho lokuthi ungabuza umbuzo ukuthi you are opposed. I'm not sure what this means. Yikho kusibulalela iprogress. Okay. Hayi no kwezwakala kakhulu baba Khumalo. Asibonge kakhulu ithuba lakho lokuthi uzosicobelela ngolwazi onalo. Siyabonga kakhulu ngoba lo bukhosi ngobethu ngoba amahlabezulu buthinta izimpilo zethu. Yikho ke kuhle ukuthi amaKhumalo uma esehambile ahamba noma sebhajiwe babikela umphakathi. So siyabonga kakhulu. Ukhonapho ubonga Jake Dala ngifuna ukuthi wazi angikholwa ukuthi kulomuntu wakuKhumalo sibili uzophoza entweni yobukhosi mina kangikholwa. Point number 1. Point number 2 angikholwa njalo ukuthi kulomuntu wakuKhumalo othi nxa kungasangenanga mina into le ngaza kibuye phambili angikholwa kulomuntu onjalo wakuKhumalo. Hayi angikholwa. But kule ndlela yokuthi phakathi kwendlu yakoKhumalo kulokusebenza ngendlela elobugilimbani. Yikho kumele kususwe lokho. Yikho ngizakuthi mina sengisehlukana kankani. Amahlabezulu nxa kuyikuthi ba serious bona ababuswayo abokubuswa onkala labanye. Abathatha lo lesilisa aba collect indaba zomndeni wakwabo. Babeke amaKhumalo eceleni. Babona ukuthi bangenze njani to correct the Khumalo and cause them to account. You must cause the Khumalo to account. Kakhulu. Kakhulu ngoba banikeza umlando ukuthi abasilethele ithole abantu bayakhala isizwe siyakhala siyabubula amaKhumalo asiwabona ukuthi enzani aliwezwa liwabona hayi baba entana hayi asibongeke baba Khumalo siyathemba ukuthi nangokulizayo simazilicela ukuthi hayi sicela lize baba Khumalo lizosicathekele linakho lizobuya libuye futhi njalo into ebandla le into yabantu kala ngingubani mina esizweni sikaMthwakazi nxa ngaza ke ngimi labantu bakithi imalobani hayi siyezwa baba hayi sibongile kakhulu umuntu omuhle siyabonga baba simabusela hayi ngiyakuzwa ngicela ukuthi ngikuthathe ngubisele futhi kancane muva kancane ngoba abantu ingathi abaqondi kahle njengoba wena uyasho ukuthi belivele lisazi ukuthi umntwana ukuyiphi kodwa ke ngicela ukubuza ukuthi iprocess eyalandelwayo kuze kufike esikhatheni sokuthi ubaba uPhathisa eseyethula umntwana phakathi kwabantu emhlahlandlela yiphi leyo process ubuza ngeprocess yani ukuthi kwahlelwa njani ukuthi uzakhuluma thini ukuthi umntwana wadingwa kanjani kwaba ne-research kwaba ne-team ethize yanikezwa umlando yokuthi ayidinge yayikhethwe ngubani leyo team angithi ngichilo ngalamandulo ukuthi umlando sawethulela amaKhumalo umlando sawupha amaKhumalo ukuthi abahambe bedinga umntwana ukuthi indlela bani
amakhumalo azayisebenzisa ukuthi bedinga umntwana esikufunayo ukuthi bebuya lo muntu onguye njalo bona bodwa amakhumalo bayakwazi ukuthi vele indlu yobukhosi yiphi. So njengabantu abaziyo ukuthi indlu yobukhosi yiphi nxa besiyadinga ithole kababhodi emaceleni ngapha bahamba straight bendlini eyiyona okumele ukuthi produce inkosi or iproduce ithole. And liqinisa lokuthi yikho khonokho abakwenzayo. And into eyinye engangenza ukuthi ngingani kwezinye insuku kulokunye engakutholisisi kahle ngesizathu sokuphuza kwabo kangaka ukuthi umntwana azazovela. Ukuthi kanti nxa kuyikuthi bekusazakala vele ukuthi indlu yobukhosi nasiya. Njalo kusazakala ukuthi amadodana kaNjube angithi kukhulunywa amadodana kaNjube amabili. Amadodana kaNjube bemathathu. Anyway sizakhuluma ngakho olunye usuku lo ndoda okuthiwa uNdaba. Sizakhuluma ngakho olunye usuku. Yeah. So kuyini kanti nxa sebezilandela izindlu bayabona ukuthi no izindlu lezi ngapha ko Rose kunje kucina la, ngapha ko Albert kunje kucina la, koNdaba ngapha kunje kucina la. Nxa bazilandela izindlu lezi kambe into ebingazi bathathe more than 17 years. No. Hayi ngitsho nkani. Yeah. Okukhona ukuthi uKhumalo wonke became a contestant. uKhumalo wonke became a contestant. Wonke uKhumalo besencintisa nje lo lalo esefuna ubukhosi, lo lalo esefuna ubukhosi. Uzakhumbula ukuthi kunje indaba yethu yobukhosi isise court ekhaya. Yeah. Angithi uyakwazi ukuthi uPZ waye court. Yes. So wabo PC Crown Council, i-Royal Crown Council. So uchairman we-Royal Crown Council, which is the authority body ngendaba zobukhosi indaba zobukhosi lezi esikhuluma ngazo. Echiwa ngibaba yinduna uMathema. Okay. uPZ ukwamizwa kanti uyakhumbula sasiya coroneta mhla ka 17 December mhla 17 November kwehlula. Kwakumele siye coroneta ngo 2017 sorry no 2018. no was it 2018 no 2017 ngoNovember. No 2017 ngoNovember. I-coronation original sasiyiplanile ngo 2017 ngoba sase siklile almost all protocols. Sase siklile labo vice president omphoko sase siklile even osikhwica mfundo benje uJonathan, I'm sure they will tell you one day ukuthi basebeyizwile into yakhona and everyone was on board, you know. And nxa sesikile lo vice president umphoko sasingasela iHeadley kulokhu ze ku-executive ngoba sasisazi ukuthi nxa omphoko sebephakathi kwayo kutsho ukuthi laye undoda uqina will approve it. Omphoko ngeke bebe phakathi kwayo umgabe nxa engawuhambisani lakho nxa engafuni. So sasisikile ndoda and ngakutshela ukuthi uyabona Nkala kule msebenzi esizwe yenziweyo. Yeah. Abantu babona izinto nje seziphonga ukuba khona nje. Uyazi mhlazane bezavumbulula izinto ezenziwe ngaphansi la. Kulabanye abantu Nkala who have given impilo yabo to i-revival yobuzwe bethu. And ngikhuluma lakathesi so amanye amadoda asesekhona babhizi kuyasetshenzwa Nkala. But ngakutshela umsebenzi esiwenzileyo towards i-coronation ka 2017. Lo msebenzi esawenzayo sesivume ukuthi ngcono siyegcoba mhla ka 3 March ngo 2018. Yeah. Ndoda imlomo kayenele ukuthi abantwana benkosi bebongwe ngomsebenzi abawenzayo. But i-committee yomfukula ngiyifisela impilo enaphakade. Ngiyifisela impilo enaphakade.
Ngoba yayiholwa ngubani leyo? kuthiwa yi-committee yomfukula, kuthiwa ngumfukula kuphela. Yebo. Kunjalo Okay. Nkala, yeah. Ngiyifisela impilo enaphakade. Ngoba imisebenzi yayo Nkala, hayi, angikaze ngikubone okunje mfowethu. Yeah. La khathesi ngikhuluma nje so, angithi sisaxoxa ngoba Yeah. nje senza kuchiya. Kulungile. Okuhle yilokhu Nkala. Mhm. Besakhuluma ukuthi ilokhuzeni i-coronation yethu yamiswa sagcina sesihanjiswa le court. Mhm. And uPZ took us to court. And ububi babantu ukuthi kasilandeli into size siyefika ekucineni kwayo. Izinto sizithathela phezulu. Mhm. Kunje kulabantu abazondela uPeter, uPZ uKhumalo. Mm. Ukuthi uPZ why wasihambise court, why wahambisa iRoyal Crown Council court wamisa imizamo. Mhm. Mina ke ngibe lethuba lokuthi ke ngikhulumisane naye. Yeah. Njalo kangethemba ukuthi uPZ umuntu ongantshela amanga. Nxa umazi. Of course kukhona nje here and there, where Yeah. times he will write banter, when people take it serious. But uPZ says this to me. Uthi yena wahamba ukuyavimba, hatshi ukuthi ukuyavimba ukuthi kugcotshwe uCrown Prince uBulelani. Mhm. Uthi yena kulabantu abasebefuna ukusebenzisa uCrown Prince uBulelani ukuthi bethi take over ubukhosi. Ngoba besazi ukuthi uCrown Prince angeke eza ukuthi azo-assume iposition yakhe as the king in the immediate. So according to uPZ ngaleso sikhathi kusenziwe amalungiselelo ukuthi umntwana eze ekhaya azobusa, azokuba inkosi, abantu bemkhiphela isigqoko, bemhayela ubayede. Kwakuzathatha isikhathi eside. But ngesikhathi sona esengekho kwakuza kuba le regent. Mhm. Kwakuza kuba lebamba. Yeah. So uPZ ngowakhe umbono njalo la ngokubona kwakhe uthi yena wasihambisa ecourt, wahambisa iRoyal Crown Council court ngesizathu sokuthi yena ayekubona iRoyal Crown Council yayingakuboni, njalo abantu abaningi babengakuboni. Yena uvimbela njalo uvikela ukuthi ubukhosi bungaphumi endlini kaLobhengula. Yikho wagcina esiye ecourt ngoba okwasokusenzakala yikuthi kulabantu abangekho kulineage kaLobhengula Mhm. ababefuna ukusebenzisa umntana wakhe kaLobhengula ukuthi bengene bona esikhosini. That is his explanation. Whether siyamkholwa kumbe simkholwa kodwa utsho njalo. Mhm. I-Royal Crown Council ngikhuluma nje kunje, so sile case ekhona Yeah. emthethwandaba eZimbabwe. So umntwana Nkala ukhona. Mhm. Whether amaKhumalo bathethe 17, 18, 19 years ukuthi beze lo mntwana, whether yiba beze laye njalo kumbe beze laye ngudlu kumbe beze laye proper, okukhona ukuthi amaKhumalo bahamba babikela izinduna. Induna nkulu yesizwe umhlonitshwa uMathema, induna yenqama, usigombolozela umuzi. Uthi yena amaKhumalo eza ukuzabika, and rightfully so, ukuthi ithole selitholakele. Wabuza ke lezi zinto ukuthi ngubani ke ithole liphuma kuyiphi indlu. Mhm. Hayi, babikelwa ke njengoba nje sonke sesazi. Ngasuka ke lapha Nkala. Ngoba kukhona okwakumele ngiyekwenza. Ngahamba ke ngafika ekhaya. Ngithe kufikeni kwami ekhaya ngase ngisiya ke ukuyabonana lo Crown Prince ngalesiya sikhathi. Okay. Ngoba kulesidingo sokuthi
ngiyehlanganisa amehlo laye. Mhm. Siyebhekana isoja. Yeah. Hayi ngahamba sibili and I did what was expected of me. And ngikhuluma nje kunje. Ngihlalisekile Nkala Mhm. ngokuthi imizamo ethe iqala abantu bethi lizaba lamhlanje kunje akulamuntu ongaziqhenyi ngobuthwakazi. Usekhona okalobhengula ubulelani Khumalo. Mhm. Usekhona Nkala. Yeah. Akubuyelwa emuva Nkala. Mhm. Hayi. Njalo into engifuna ukuthi ngigcizelele yile mfo kaNkala. Yeah. Kasisekeli muntu. Into le kasiyenzeli ungangezwe ubulelani Khumalo. Hayi Nkala. Mhm. Thina isisusa into emqoka kithi institution ye kingship. Yeah. Yinto ebesiyifuna Nkala. Ukuthi ngubani othathayo kuthatha ungangezwe lakhe ubulelani kumbe kuthatha ungangezwe lakhe uvusa kumbe lokho kimi Nkala lamadoda labomama ebesebenza sonke, that is immaterial. Mhm. Thina into esiyifunayo yi-revival ye-institution ye-monarch. Yiyo into emqoka kithi mfo kaNkala. Yeah. Ukuthi uzangena ngubani, that's something else. Asikudingi lokho, but as long as kungumuntu onguyoqondileyo. Yeah. But into engakutshela ngayo, ongathi ngakutshela yona sibili with pride and confidence. Yikuthi hayi nginje nje ngihlezi lapha Nkala. Yeah. Ngiyaziqhenya kakhulu ngongangezwe lakho ubulelani. Ngiyaziqhenya kakhulu Nkala. Yeah. Baba Magonya, njengoba usazi ukuthi emini bengixoxisana noMntungu. Yebo baba. Mntunga is disputing that ngoba uthi process eyalandelwayo hayi ibingaqondanga. So kusho ukuthi my process ingaqondanga umuntu otholakele naye kusho ukuthi uyabe engaqondanga. So uthi kayiqondanga ngaliphi? Ngokuthi abantu ababenikezwe igunya lokuthi baye kwenza ucwaningo yibo njenge research committee ababenikezwe ngamakhumalo. Bona ke basebe benganikezwa imali yokuthi bekwazi ukuthi be-implement iplan ababenayo. Njalo bathe kusesenjalo kwazoqhamuka ukuthi hawu vele abe South Africa ngala abantu sebesithi hayi umntwana setholakele. Kodwa ke kungazakala ukuthi process bani esetshenziswe ngoba kade kumele kulandelwe i-research. Yebo Nkala. So uthi igobo libe ngapi ekuthini kabaphiwa imali yokuthi bekwenza i-research? Yebo uthi nalo ngelinye lakhona lelo. Kodwa uthini nge-outcome esibhekane layo namhlanje ngongangezwe lakho ubulelani? Hayi yena umbaxambili uma kusiza ku-outcome. Uthi yena hayi aka-oppose muntu yena. Yeah. Uthi aka-oppose muntu kodwa ke uthi akula nkosi. So ngezinye indlela uthi wena ngumuntu ondikindiki. Ngakubeka ngaleyo ndlela ngoba hayi kahle ngikubekele ngala mazwi mfo kaNkala. Kuvike phelileyo ngike ngabona enye i-video la bekusemhlanganweni wamakhumalo
kusemhlanganweni wokukhumalo ukhumalo onguyobecheya lowo mhlangano ngizamkhotha amazwi akhe angisakwazi ukuthi ngubani ukhumalo uthe yena phakathi kwethu makhumalo siyakwazi ukuthi silabokhumalo silabantwana bakokhumalo njalo ngime khonapho ngingezelele emazwini akhukhumalo njalo kulezi insuku esiphila kizo ubukhumalo usungabe usebenzela lawe enkala ubuthole you can acquire it so okhumalo sebeyimkhakha eminengi ngingakayi phambili kumqoka ukuthi ngikutsho lokhu nkala ukuthi kulamadoda kokhumalo amathathu engilesifiso sokuthi ngiwethulela isigqoko kule jaha likaMbamba uHlabezulu ukhumalo ngeke ngambona ku program yakho la ngeke ngaba naye kuzokuza umnumzana ukhumalo uBonman ngileqinisa lokuthi ngiyangimbone nje ebulenjini here and there naye ngeke ngaba naye lapha uke waba naye emsakazweni ukhumalo wesithathu engizamphinda njalo uAyanda Khumalo uyabona amajaha wokhumalo nalawo mathathu kube lokukiliza okuthile kwezinye indawo okungasahambanga ngendlela akhona but umsebenzi abawenzileyo ngemva kokubana ababili laba uBonman lo Hlabezulu ngemva kokubana vele into bayifice ihamba bafika labo bayithanda baba ingxenye yayo lo wakuqala lo Ayanda Khumalo uAyanda sisuka la ephansi yindoda ethi ingabamba iqhaza enyemukuli but imisebenzi yabo abayenzileyo amakhumalo lawo mathathu ngilethemba lokuthi at the right time isizwe sizababonga akusahambanga ngendlela esasikuhlele ngayo here and there but okukhona ukuthi amadoda azamile behluleka lapha behluleke khona baphumelela lapha baphumelele khona impilo ivele njalo bengadinwa la kusasa nxa umuzwa ukhumalo obukhuluma la emini esithi yena labo bezwa sebetshelwa ukuthi umntwana ngamakhumalo egoli ukuthi amakhumalo umntwana sekhona ngizaveza lokhu okwakuqala nkala kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngumuntu wakuqala mbe ngibe ngowesibili ukuveza but ngileqinisa lokuthi abanye abakwaziyo amadoda esisebenze sonke abazukungisola umuntu obe very pivotal ekuzameni ukuthi ku-identifywe abantwana benkosi abayibona okumele ukuthi inkatha iwele bona may his soul rest in peace nguMishek Machazi ngoba uProfessor Machazi ubesazi ama-historians wonke ngoba bebengabafowabo phela njengama-researchers ukuthi nxa lifuna ukwazi ngembali kaZibani qondani la nxa lifuna ukwazi ngembali kaZibani qondani la and uProfessor Machazi ubengayiphumputhi hayi ngitshole kancane ukuthi-ke kufikwe njani-ke ukuthi-ke kuze kugcine kusiya identifywa ungangezwe lakhe uBulelani lokho nkala I can tell you with confidence
kwenziwe above board. I-process yakhona was impeccable. Amakhumalo ngesikhathi esiqondileyo sizabe sikhona laphana nxa siyabe sesihambile babe bekhona abanye ababe besazi ukuthi iqinisa yileli, hayi lapha, hayi lo sesengezimithiyo, lo hayi ukhuluma inyansi impela. Sizafika leso sikhathi, but engakutshela khona Mfokankala, akula ndawo okumele sikhangelele khona ngaphandle kukangangezwe lakho kulelana. Uma uMtungwa njengoba uxoxa la emini ethe kuwe, hayi Nkala, mina as far as I'm concerned inkosi kayikho, ngivumelana laye kulokho, njengoba nje amahlabezulu iningi labo besazi ukuthi ukuze inkosi amahlabezulu ehambe giya esithi inkosi sesilayo, kule mkhuba okumele yenziwe, kayenzelwa ensithe imkhuba ephothanisa ubukhosi lamahlabezulu. Yiyo into esasisiyayenza mhla ka-3 February, mhla ka-3 March eBarberfield Stadium. Ukuthi ngitsho lengane encane Nkala iyathi nxa isuka kulowo mkhosi igijima isiyali iyabe ikutshela ukuthi thina sesilenkosi igcotshiwe, ngoba kuyabe kwenzelwe emphakathini abantu bazibonela ingubo yobukhosi. Angithi induna nkulu nguMathema, kulezindlu zakhona Nkala, kuyadingwa uDungeni. Uyambona ujaha lobe ngikhuluma ngaye ngisithi mina bekule bebengamasondo eseko bebathathu. Undoda Khonti Mhlanga. Iyadinga indlu yakoMabuyane. Iyadinga indlu liyana ndoda. Zikhona ezinye izindlu ezithile ezimqoka ukuthi nxa usigombolozela umuzi uMathema induna enqameni lapho kwaphelela khona uchoba lingangoyise umzilikazi, esiyakwembesa inkosi ingubo yobukhosi, kwenzelwa ebandla, kubhekwe ngamahlabezulu lezinkanyezi zezulu. Yikho lapha uzibalo sengasuka eqoloshe sithi asisilenkosi. But ngenxa ukuthi kasifikanga kulelo zinga, asifikanga kuleso sigaba, uqondile uKhumalo nxa esithi inkosi kayikabi khona. Kodwa ke njengoba amaKhumalo umntwana bamlethe ezinduneni, wazobikwa ezinduneni, kukhona okwenziwa emsamo uKhumalo. Kungadinga indlu kaMdamba laboBheje and izindlu ezithile ziyazakala izindlu zakhona, aso wonke lezi nduna zangaphakathi labangaphakathi kwenziwe ke imkhuba yona yenziwayo kungakafikwa emphakathini. At that level siyabe sesiqedile, kodwa kumele ukuthi umsebenzi omkhulu uyephelela ngaphi? Emphakathini. Akufikwanga ke emphakathini. La khonokho kwenziwayo ensithe, I know ukuthi abanye bengakudispute bethini, kodwa kukhona ukuthi kukhona okwenziwayo Nkala. KoKhumalo sokwabikwa ukuthi ithole selikhona, inkosi sikhona koKhumalo. Emphakathini ngapha akukabikwa ngendlela yakhona inkosi sikhona, kodwa ungangezwe lakho sekhona Nkala. Ngokulelana. So kulusizi ukuthi ke nxa uMtungwa uMacDonald emini lapha felt ukuthi i-committee yabo was not considered properly or was not well resourced ukuthi yekwenza i-research yayo. But hayi, siyalibongela amaKhumalo
ngoba salini kumsebenzi ngo-1997 kulithethe more than 18 years, actually 19 years, 18 years ukuthi umntwana azayo kuba khona. Nxa ukuthi in those 18 years kwakusehlulakala ukuthi kutholakala imali ukuthi abantu be-finance ukuthi be-receive. Azange sitshelwe thina abanye ukuthi akule problem yemali. Azange sitshelwe, but into esiyaziyo sibili ukuthi sokube lokuganga okuthile kokhumalo lapha nkala. Ya kulamakhumalo athile asegange kakhulu ngendaba yobukhosi le. But into enhle yile mfo kankala. Into le kasizenzeli thina. Kasizenzeli thina into le nkala. Into le ilabanikazi abayenza through thina. So bazaganga begange kodwa okusalayo ukuthi siyaphambili. Umsebenzi uyaphambili and uyabona lapha esikhona kathesi. Ngiyangize mfisa ukuthi ngakuthiwa uDr. Edwin Ndabezinhle Mkhwanazi uyaphila. Ngoba ajuyayikhumbula indoda leyana. Ngikhumbula kakhulu. Ngamanye amaqhawe nalokuthi mhlazane sahlalisekayo njengesizwe nkala. Nxa kusiyabizwa i-roll of honor. Omama bona bana bobathathu. Unalindela uDr. wayenguprofessor weLokhuzeni, wayengu-vice chancellor we-NUST. Umama Ben uNaskwila yena lwana. Lo makhelwana wakhe umama Dlodlo. Lo Mrs. Thwala, uMrs. Thwala uMasimela oyintaba zinduna emzilikazi lapha. Yabona omama bona bana bobathathu. Awungeke wakhuluma ngamaqhawekazi esizwe sikaMthwakazi who were inspirationally and pivotal ku-revival of the current wave of iMthwakazi nationalism uchiyo umama laba. Njengabo Kenneth Amos Ncube benjaya, labo Amos Dlamini benjaya, labo Kenneth Ncube, labo Mthandazo Ndema benjayana, oProfessor Meshek Machaza. Awungeke ubachiya abantu bona bonkala. Awungeke ubachiya. So ke kunjalo jakhala kithi. Nxa kuyikuthi okhumalo bengasatshelwanga kuhle hayi kulusizi ke, but kodwa ke sokumele ukuthi ke labo bephakame ngoba lapha sesikhona akusabuyelwe emuva. Akusabuyelwe emuva. I-problem esisiba khona I'm sure ukuthi usuyibonile. Njengoba nje ngibona ezinye inhlelo zakho here and there. Uyabona mfo kankala. Ukhumalo akusuye wonke ukhumalo oyi-prince or princess. Akusuye wonke ukhumalo who is a prince or ukhumalo who is a hayi. Njengoba nje kunje uyabona nxa uzawuthi ungumntana womnumzana phela bakhona ukhumalo abangumnumzana. Awungeke waba ngukhumalo ungumnumzana ubususiya kuthi unguprince. I know you can't do that. But ngokuya kwesikhathi kuzaqonda okuzinto konke lokhu nkala. Kwazakala ukuthi nxa umuntu nxa emphakathini umuntu ephakame ezethule ethi mina nginguprince so and so khumalo. Amahlabizo lebekwazi ukuthi hayi ngempela ubukhosi bungawela lapha. Awungeke uzibize prince usazi ukuthi vele ubukhosi angeke ngitsho la nini bawela kumbe emazwaneni akho. You can't do that. So but well bakhona abanye kamakhumalo who have been very genuine. Siyababonga kakhulu. But okukhona ukuthi nxa kuyikuthi ukhumalo le committee yakhe bengasarizoswanga kuhle ukuthi bekwenza umsebenzi hayi silusizi kakhulu sibili. But ukukhumalo nalobu ukhuluma la emini is a very industrious fellow. Kuthele kakhulu McDonald. Nxa lingalungisa nje into zenu zibe right. Ngabantu abangaphiwa iqhaza belibambe ngendlela eyiyona. But bonke nkala bonke bafuna ukweluswa amakhumalo. Bafuna ngoba singabekela basonela into yethu. Kumele ukhumalo kumele ahlale phansi azinze. Siyamtshela thina ukuthi sokumele asenzeleni. Hayi ke kakaphakama ukhumalo ukuthi abashone gijimisana labafana lapha. No, hlala phansi ukhumalo lapha. Hlala phansi. Isizwe samahlabezulu umzilikazi isizwe leso wa structure in such a way ukuthi vele umunye lomunye uleqhaza lakhe. Asibadingi ukukhumalo kwezinye izinto eziningi sizenzayo nkala. Hayi asibadingi.
but ke you know kunjengoba nje kunje kumele ukuthi sibone ukuthi umsebenzi wesizwe uyaphambili. Hayi kakhulu. Sisonke sibambene enkala. Yeah. Ayikho into engasehlula. Hayi kakhulu baba Magonya, mbone ngathi singalugoqa lapha uhlelo. Asibonge kakhulu ulwazi osinikeza lona. Hayi siyathemba ukuthi abantu bafundela ukukhulu from kule ngxoxo esibe nayo. So asibonge kakhulu ba. Hayi ngiyabonga baba Nkala, ngiyabonga sibili. Hayi khululeka nxa kungaba khona lapho okungaba lesidingeko sokuthi kugcwalisiswe. Ayisimi ngedwa phela. Yeah. You know akhona amadoda lapha asebenzayo. Ukhuluma nje so kathesi ngoba past 8 sesiyangena emhlanganweni for kaNkala. Yekela ngilungise. Hayi sibongile kakhulu ba. Yeah, hayi kubonga mina qhawe. Alright.